kore ke hu whanga moa hinga hi tala malo e whanua ka ma angahi haa kotoa pe ku totonu ke whakatapoa pe me heni ka tā moa e whainga maari e koe ni e pongpongini ke whahoko atoa i hoadani ke whahoko atoa mo prokalama ko ia ko te whunga whanua alo au a ia au ku ma whahoko atu ma o pe heni pe mo palofesa toke tā se o laftani pe me he maananga alo au i Kenpela o ku whawhiwhia whoki ta wao mai ki ahoni pe ku tata re ki mo tolu kotoa pe kainga ku mo o silava mai ki lotoni ke tau kau whakataha i he prokalama ko ia te whunga whanua alo au ki ahoni whandanga pe kainga ko ngolere ia te pe tau prokalama ke te ki mo tolu ki apina pe o ku lota whoki whainga maari e koni ki u tata re ai palofesa ki Kenpela malo tau mao e ahoni e palofesa pe malo mo e ngāwe lahi pe mihena whataonga pe ku lerei pe mea kotoa pe hena neongo o ku alu pe taimi pe moto e alu ke momokoange New Zealand ko tu pe he pe mo Australiana ka ku whataonga pe ka ngawe o ku lerei pe me he maananga lo au Kenpela na whewheha ke profes whewheha ke ngawe pe me family me hena. Malo ito tonga o tau Whawhikai kotoa pe tonga. Koi. I he mea kotoa pe kau wa mai ki ai. Pea hange pe koe lea mātu a. O ku kau whamalo pe. Kui kai ke whahanu ma la hunga. Koe whawhikai pe i e tau ki mau ai mo ui lau maari e lea o eiki. Le rei e tonga kotoa pe mo mea mai. Pea o ko whamalumalu atu he taramalo e whanua, lotu, pea moe a ko. Pea ko whamalu atonga i kei lava e tau polokarama. Pea o ko lelei be molusane, moe whamiri, moe ngawe alo au meheni. Pea o ko lawei pe ulau maari e rei tamasipinis klauni heni. Ulo haa maafuka ko te putoa o karara mo haa ngata tupu. Pe foki ki he talawhika ulahe o tonga ke Australia ta hene princesi ko la tufu i pe ka. Pe mohona ka i ngā. Pe hoko pe ngahi mea ke hen tonga pa. I he whonuani. Nge ko mea na ulawe kia hui ko si o sa te mauwhiri. Mafuri e kakai. Pe he pe anga te mokarati, alwen ke rei pa. Mau hanga atu ki ai. Pe malo pe ke mau ki awhi ake ke rei pa tonga, ko rahe hanga he lipro. Mo pure anga hoko, mau iho mau wā, whakawaha pure anga mo ngāhi whanua rahi. Te whito ke ngāhi superpower hange ko siaina mo Lucia. Pe au mahi no pe ai te hanga ai. Kana iai ngahi mau he wā whakatau aki, o tu usilahi ai e siaina, pe aku mau ke ue sia rahi. Pe tuku ke he anga lolo, pe mo kasa i he talanoa ki Lucia. Ka koe, mea pe aku mau au ke ai, pe aku tokanga whoke pure angani tonga, ki hu mai a siaina ki he Pasifiki, pena ku whai ke ai mapolokalama ai mo profesa ino whatua kau i he wike ko o si ko matala noa pe ke i kai ke tau lava e whanki o tu motu o ta ofi ka imi o kuhu mai a ngai pure anga superpower pe heni i he nau fie tokoni pe hange pe o ku mo mea me he nau ku kai lava e Nusila mo Australia Amerika ia mo Piritania o ta ofi a huma asiaina. He kuna huma pe he uhinga lelei, whakai merino, whakai langa whakalakaraka. Ia mo koe pure ana komniusi, ka kupau pe ke tau teu tau tola whanki whanua o tu motu. Ke tau hanga o tari asiaina, tau tari a Australia. He ko hinga he kai ke lava ha whanua ia taha i ngā whanua koe ni o whakalato e tau whie mau ko toa ka kua pau ke toi hu masi ai nau mai mea e o nau toko ni mai ai. O kuna hu masi ai na ia i he infrastructure i he ngai whaunga lala he whanua. No whata Nusila mo Australia i ngai mea
superstructure pe ko lana fra sociale mo fra politikale ke ka te pavo ke atu tonga ko fio atu pe ata fa la e tu unga tau ia e pasifiki mo mamani pe ko tau fono nga mo ni pe ai la ko unga fonua tau fa tu po fa ai uhinga na ne foka va ia sia ina isa atonga ki sia ina he ha upea sia ina ia he koe mawhai la hita haia o kune aru hake ke take over pe kone hanga o to lahi konga mamani koe pe e langi mama a tau whaahau tau whaahau ta toki sia ina he koe ekonomika ia mo ture anga hau ia ke ka hau koe lea ia e now language koe lea ia te ne kapa mamani ne ngona ia no ka tangna no ngā hi palo parema i e whelawa ke passporti ka wikai ke lawa e hawhanua koe point whaosia tonga kai tuku atu i mamani ke lawa hawhanua i mamani o ta awhia sea ina i e ene movete i mamani e koe kakai toko lahi koe pure anga malohi whakautau superpower pure anga na whehanga ngai pe mo Amerika ngai pure anga malohi ange ia koe ni tau whamoni pe tau tōru e ni koe ke lawa taha e Pasifiki o ta ofia sia ina koe mea peu tau whainga ke ai ke tau ilo a e tau tau a taina mo e tau ke he pia te tau whea pe mga e whanua e toi whoki ma Amerika toi whoki ma Britania koe nā nunga pia e tau whea a e manu vai pia mo ngahi manu whekai o e kai moana kai ke tonga whawhaka o mo na pito e professor e whakatala noa ke whai ki se ina ko tui o ku na tau mamata ko toa pe e aahi koe na e whai he minister ki muri a se ina o aahi hake ki he ngai whanua Pasifiki o kaua i a tonga pea o mai whoki mga hi o ngongo me tonga e whakamooni na e whakahoko e minister ko ni pea mo e pare mia tonga ai area pau koia i tonga na wakahi fo he ongo ki he tokotaha spokesman pe me he pe me Amerika me he pure anga Amerika ko Ned Price na ni hanga o whakahoko i he ongo ai ne hohaa ki he ko hai intention na se aina i he nau fu o hofi lahi koe ni ai ngai whanua Pasifiki i ngai tokoni me ngai mea ku nau whakahoko ki ai ai na ne hohaa foki i he tawhaaki koe ni koe hai ai ku nau sio ke pēteni koe ngā oe asiaina ke Pasifiki i ngai tau ki muini mai pe meanga koe ai ngahi area pau o ku nau whainga ke whakahoko mga i whanua Pasifiki o ne whehu ia koe ha ai whahinga mea o ku whia maulahi asiaina me he Pasifiki o makatu ungai ai na ngā unu mālohi koe ni o kuwhai ke ngai whanua Pasifiki ne ngō ku na whakahape ia e he kautaki koe ni me asiaina o ke minister ki muri ke ngai whanua amhango Amerika ngai whanua lalahi ke nau whia maari e pe o ku kai ki hapal pare mai na o mai ke Pasifiki pa koe ki hamea ia e fufui o ku nau whinga ke Pasifiki ka ngōni whuka ho whakatala noa professor koe taha ina hangahi mea o kai ko tonga pe o ku nau totonu o kai kakai o ku nau hoha ki ai ka ku kau pe mga i whanua lalahi i hono siofi ko asiaina ko mana tui whuki professor ai whakamatala whuki na tau loa ki tarite whuki tau ia mo ta wha ke taha koni o saina mo Taiwan pia tau toki i he fitu wā mahalo ku mana tui pia tau toki hau tau ia ko o tarite mo se aina he tahiwa valu ka tau ri akire ba tau tolo a Taiwan ka te whakafoke atu ka koe professor koe ho wakai ki ai he ne tuu ko ia o ku ke whakaukau koe ngahi tarite koe ni o ku hange koe hoa Amerika kua hangai mea ku fufu e se aina me ai pe ku tarite lerei pe se aina ia kwhai mga whanua Pasifiki ke toko ni na to koe fuke whai Amerika ia ai ngahi tokoni ko ia hangatonu hange koe ngahi langa tato te whito ngahi ahoni. Koe hange koe mapolo kalama koe e wike ko osi
ko siaina ia tonga o ku kau ia he whonua o ku nau hūholo he ngā he whonua i he uhinga merino. O ku nau hūholo pa ke nau hū nau tōru ia ke whahatau. Nau hūholo nau tōru ia ke ave nau utokoni whaka-ekonomika. Pea moe ngā he uhinga ke he tokoni. Sai, ko ngā he whanua la lahi pe ni koe ke nau hū noa ia, o ku nau hū i he uhinga whaka pureanga hau. Ka kua ose kuonga ia ko Amerika pe nau ke i whai e hū holo o tau holo he ahoni i ngā he whanua. Whatonga e mea koe ni. Oku te kai ke tau fusia tato e se aina he lere mai koe ni ko ne o hofu whamalohi i ha whanua. E hūpea se aina o alu he ngā i whaunga ke langa whakalakalaka. Pea kai e area whakadiplometika whela wakange koe ni. Ko mea koe mo Hong Kong i koe taimea ke whakafokea Hong Kong i he tarite mo Britania ki se aina. Pea koe mea koe mo Taiwan i koe taim tatau pe ia i he liriu ai tuu ko ia ke whakafoke a Taiwan i koe konga se aina. Koe uhinga ia koe na tau tukuangi ai, pea i kai ki ngā tai, ka koe ngā i whanua na nau tukuangi a Taiwan, pea o ku kei tuu whakawhehu ia Taiwan ia pureanga whakataha o te kai ke nau ka kato ki ai ke nau tare a Taiwan koe whanua tau a Taina. Pea o ku vito a se aina ia i he Security Council ke mau e tau a Taina ka kato a Taiwan he ku pehe se aina hangia pe koe tala noa ki Hong Kong ko Taiwan ia koe konga ia o nau tōru pe au whemau ia ke whakafoki an. Ka ke whakatoa ngā e mea koe ni te kai ke hana se aina ia o asimai hane o hofia Taiwan. Whai ngā e tala noa ai. Tau atu ia i he, moe. Pea te Amerika ia te nā hua nā tōru ka pai o hofia se aina. Kai whato ngā se aina hene au holo i māmani o hange ko sia pani. He o se tau hono ua. Kata. O kuna o holo wheinga ke nā toko nia ke langa wha-ekonomika e whanua pea oku koe neo-colonialism ia, koe whaunga puranga hau whao ia o kuna nofua ia mo whanua. Ni kamata mai sia pani. Ia ko Amerika pe, o kune kei hūholo, o kune whai e tokoni ko ia Amerika, ka ko Amerika o ku whanawhotu mai e nau hū ke nau hanga tā i ha whanua ko e nau talanga tā. Pea ko mea koe ni o tau whela wake ai Ukraine mo Rusia, ko uhinga e hano tā i whapure anga hau e Rusia, whakaluplahi ngai uhinga ka koe uhinga peno koa. Uhinga ia ku tā i pehe iai e Putin. Pea mo Rusia koe a Ukraine, ko uhinga he ku hua to Amerika ke whinga i ke tuku i Ukraine. Ka ko Ukraine whokia koe kolonia lahia o Rusia. Pea koe kai ke kātaki ia he pure anga koe whianganga i nea ngai fui ka taane hange ko rawe ki ai. Pea kai ke kātaki ia Rusia e ka lata Amerika o whokotuku. Hanau pure anga, hanau mawhai pure whakakau tau mai hafua i Ukraine. Ko mea koe na ku ka ia hange hake heke. Ke whinga i ke ua nāha whainga maari o Amerika. Ai pa ku toko atu e Rusia e konga kona ki ke nau tolu i Ukraine e nau skamata o ki pai whanere nau tolu ia e nau pure anga Rusia. Ke ua pe whakaofiofi anga Amerika. Pa ko ngai whianga ngai ia ko ke tau waha tau mawhai a tau tolu ke taimu nau whianga ngai pe he e whangafui ka taane koe ni. Ka te ufoki mai tonga koe uhinga ia e hau pe a Rusia a isa. Koe poini ke tau mahino i e hau pea sia ina ia ke a whahinga wheitu i mamani nau whialu ki ai. He wikai ke hawa sia ina ia i ha whaunga tau. Ke nau tōku whakahuma e nau tolo e nau uwhie mau ko ia
ko mea ke he ia nau ai ko ai ke nau ai tarite mo soro mo nepe ko fe ai tarite ko ia i e huhinga ko ia ka ko nau huma ko te Pasifiki ha upea se aina mo se apani i he langa whaka ekonomika mo whaka materie pea oku i kairewa ke ai hato tonu ha whonua ia i hato i superpower ai taha ke hao ta ofia se aina he oku hao merino pea se aina ange ko ne mea whai ki tonga. Koi. Peka paurewa toki mafuria se aina ia ha ne tarite mo whonua koe ake a ne mea whakaukau ko mea pea he funga o e nau mutual relationship e nau area merino whewhalala ake. Koi. Ko mea kou kaua ake ka kou whialawe whakao si e tonga. O kia e tō no a Amerika, Britania, Australia, Monusia, ki ono awangi matapalu si o se aina ke hu mai ai. Koi. Hena e ai ko tō no o ko hinga pe. Na ia e mea i e nau ngā aue ke Pasifiki, ke whanki o Timotu, na i kai ke nau hanga o whai, pe a hu marewa si aina ia mo si apani, o na hanga na ua whakawhonu e fwoi ka whaki. Nā tui whoksi o e mo whonu e koe ni nā stati. Stati nau hange koe ni. Stati nau e o tau whamamafa pe he superstructure, tau whamamafa pe he ako. Tau whamamafa he moui whaekonomika, tau whamamafa he ai politikare ke te mokalati e koe whiwhie mau e, whonu a koe ni ke whaka te mokalati ki tau tōnu. Nau whamamafa pe he umea whakalao mo e ha. Umea whaka superstructure, However, se aina mo si apani na humai nawa he infrastructure na matano ke mo ino ke huaka. Na humai na toruia ko e langa e fu. Ha se apani a tanu i ka atoa e halao. Tonga tapu. Ha se aina e ko e ke langa e hala whakawakawa mi maofanga pe ko feki. Kauhala tahi i hake. Nā mina toro whae u mea ko ia pahe kai rewa. Hau nā toro ai mea nei kai ke fu alu ke anu sila mo mea. Pe kua pau ke to o ia he ngā i whonua e Pasifiki he ko i ngā he kukai ke hanga. E a tokoni mei muri o whae mea ko ia hanga tonu. Ka kua lata se ai ko si apane ni na nau. Si apane na nau whake te au ni manoa miliona. Ke to e langa aki a e kau ngahi nau mo e kau ngahi whama ki tahihe o se pe au kula sami. Koi. Tokoni pia no sila mo Australia, na tokoni nau e ka whakau, na tokoni. Oku na tokoni, ka koe hange koe mapolo kalama, hei kai lawa ha whonua ke ne whawhi mari e kau whie mau kotoa, pe koe uhinga rewa ia, te kau whakahawa matapā koe ki e, hange pe koe polisi o neutrality. Kau hange koe na nei mai pare e mia Papua New Guinea ui kosi. Fia peke nau whakataha mo se aina. Friends with everyone, enemies with no one. Ko principle oi. Kau ngā mea mo taha ko toa pe i kai ke whiri mo hataha. Pe ko tau toru. Ko tonga ia. Tari rei pe tui mo e ki pare e mia e alatu a se aina. Tu tari rei pe mo e alatu a Weng Lee, a foreign minister, say na to tari rei pe mo alatu a pengo. A foreign minister ko. Ka koe mea koe ni, ko poini nau lawe ki ai. O ku nau tono no, he nai mawahe Amerika, tala mai Amerika i e walu ngofuru, hiwa ngofuru ko whiunga nau whai whatongia ke o Moti Pasifiki. Ko nau te nau tokanga peki Guam, ko nau kolonia mo Hawaii, ko e nau apitanga tawai. Tala mai Britania e walu ngofuru ke inga ngofuru, whiunga nau ngā aue ke Pasifiki mo tonga nau mawahe nau to. Ko poini ia tonga. Koi. Na hanga rewa he na mawahe o awangi superpower koe ke hu, koe kai mene hu mai ase aina. He ka pauna nana kei heni no foma u heni, e ai e ne whakapapaka ki si aina. Koe na mawahe pe mei tonga. Koi. Hu mai ase aina. Koe tono ia o ko uhinga ki ai. Pa koe hane o hoko,
Toi foki ma Britania ko na te na hai komui na fok mai ki tonga na sio mai hange uri a ki to hu ma se ai na ko ha me hoko ko Brita ko American na feinga mai ke ai na te am pastor Solomon na os ma wa na na hanga ori a ki to pe ko ma lo mo Usila mo Australia na fai na fata mia kana ia pe u mea na hanga hange ko ni tonga hange ko ma to o kui kaite te asi mai ha mea ai a pelere ha niusia I heni I hase olo ki he Pasifiki tonga. Kai ke to e ha fonua I maamani he lere ai uporo kalama heni he mitia ko whakatata he use nolo lalahi heni mitia. Hala ata Pasifiki. Hala ata uto ke pehe kua ha foi aha o kulere maha uporo kalama mei tonga ha moa fisi ko mo to rua hena o ke he mo hange pe mo to la fonua o mo tu ko ma to rua o ko lawe e auto ma ko e tokana a Australia ko to ki o pena Australia ni alata pen won weekend ne o ko ne tua to rua ten ki hena ko ringa ko e hu haka awen li a foreign minister saina toki vere mai from a full press conference mei tonga mo ha moa mo fe aia ko kuanga ko eksio o kuri aki peki kauto luia I he tafa aki he umea lahi e Australia neongo ai toko ni mo ha ko ha meo kai ke whamau I ngai ai kauto ke ai ha poro kalama ko ka kai Pasifiki henu toko lahi kai ngata ai ka ko tau tolu o tau nofo takai ko ne au hoko ala to se ai na fa alere na se no la ngata me se ai na kitonga ua fafitu 24/7 Pea tau awe hanga tonu e tau umea ki se aina. O kupehe me a koe whanki mea iki ka mahui ngai ka teo whawhoke atu. So ke tai mini ku hanwa Amerika he haa mo haa hange koe spokesperson koe na. Iyo koe nau hanu koe nau tae toka ngā nau alu nau tō ki Europe, nau alu ki Afrika, nau alu ki Asia ka ri aki peka tō. Kuma se aina ia. Ka po si roto si aina ia ka te lava ta haya ave se aina me lotoni ki tua. O se aina ia ene foi faunga ki ngā he o tu motu ka ua tonga, ka ua haamoa, ka ua iafe. O si whatoka maka tu ngā i te lava ta haya ture se aina. Koe kai mini koe nā wako a Amerika mo Britania mo Nusila pea mo Australia ke nau fe ao mo se aina ia ki tauto. Mola. Foke. More pito professor paku tau manatu foki professor ki he taimi ko ia na taimi ko na hanga I ko si aina ko o liriu ko tonga ko tau wale a fa diplomatica ko pe mo si aina taimi ko na va ko si aina mo Taiwan pe ko tau manatu ke foi taimi foki na hu atu ai a tonga o whakalere ko tau whatau passporti ki si aina ko inga ki whakawhainga maari ka kai ko ke nau loto ke nau andana toria he People's Republic of China ke nau mawahe na tolu ki tu au alo kumi hana mo ika ngai feitu aia o nau hau ai o kamata fuke scheme ko ne whakatau passporti o nau hau le vai ko ki tonga mo ngai fonua ke he pepe ku tau siwa tu ko ngahi vai ko ia ku hau ko ia pe ku fu lau itau e tau whenga aki mo si aina ngai fonga ke pe pe ko nofo ka si aina I tonga pe ko nuku ahi mai ki ai pureanga si aina o na wa mai ki tonga pe ko tu ko va whenga aki ko ia hange ko ke whamatala ki ai na ufra toka nga I ko ngahi mea whakalanga I infrastructure o ku fuwhia maua pito ia ngai whanua Pasifiki o kawa ia tonga tau siwa tu pe professor ngai fu api ako kawa wawau high school ko fe fua ngai fu high school I tonga ko fu fe tu koe nukai ko o whai ai whare area ahoni ko ngahi langa ka toa si apani si aina ka paina ikai ngahi langa ko ia kei fe e tu ngahi fe tu whakalakalaka o tau ngahi mea whakapehe infrastructure ko I tonga mo ngahi te whitoi anko iako koe moile lei mo ngahi mea pehe ko lava tokonia me ngahi whanua lahi koe ni I tua pureanga. Professor ko tui mahalo ka pau te aha tāna ki he ta whaako ia
paka ikai ko tui mahalo ko me abe me tonga tai nimi ke tato hoko atu ko Ko ngahi ai pe ke ki tāna ki atu e tonga, koia. Ko mo one a pito o te whamanatu mai ko ia pe ko mea ko na matala no alahi kai mo profesa no potua kau, na neanga o whokotu mai fo i poine e tolu na whai ai ma polo kalama ko fia lawe ki ai ka te tuku ai ke ka au ki tonga, Ko urua kina me pe o fia mau ke ririu e tau whaahinga tala noa ko me he wesi te ko pure ana kovia Lucia, ko pure ana kovia Siaina, pure ana saya Amerika, pure ana saya Britania. Ko mea ia na o hake ai he wesi te ki tau tolu ke tau mau e whaahinga si o ko ia. Ka ko pe he ko e hua kau he ne poini uraki ko ia. Fia mau ke tau to isio whakarerei ange, he kuia e lerei mo ko vi katoa u fonua pure anga hau ko e ni tonga. O kai ko Amerika pe ku lerei, o kai nau lerei, ko nau ko vi ka tau pe mo Siaina, ka tau pe mo Lucia. He o kuhanga e he tau whainga o ko ia o e sia e tau whikau aki mua fonua. Ko poini ua na ne tala noa ki ai, ko pau ke tau teu ha tau upalani long term, ki e hu mai u fonua ko ni. He koe nau, o mai e nau paanga na tō koe konga ia o e aru a mahamani ia koe hanga ngai fonua paanga, o toko nia ngai fonua vai ko me ia koe ke toi tuku ia. Ne o hoko ai ke hange o tau totally dependence, ka koe hanga ia aru a foi mahamani. Tau whi maureu ke tau teu ha tau upalani ngā ue lelei, ke whakahoko pe tau lava o whaari ka na tōpa tau lava muia. Ko poini whakahausi nā ne lawe ke e matanoa, na matalanoa ki ai, koe mahu inga ke tau manatu i pa tau hanga mau peo siofi, ai ke itu o e tau ataina, e tau sovereignty, i e whea mo ngā e pureanga koe, ni e koe ke pehe ia, o koe na o mai pe o to e tau sovereignty i kai koe ke a mea pe ko mea ko ware ai o koe ke ha pe ha fo no ka ore wa kuna hanga o fa ma lo hi tau po me au al ke United Nations ai koe po ini pe e tol ma o inga ko fe ta na ka tu ko te ta al ki tonga tonga koe malo pito professor ko du mahino pito e fa tala no ku ki fa hoko fika aki pe mo a hi ma inga ko ni kua whahoko e he minista ko ia ki muri a se aina Wengli i he ngahi whanua Pasifiki o Kauai a Tonga. Professor ko e mea whoki na e whai whoki e tau ngahi tālanga mai e ngahi taimelahi o whikawaki pia mo e tunga wha politikare ko kia i Tonga. Pea mo tau whakaamu pe ko whie taimi e whakaawa e wharearea. He koe whare ia o ku whakahoko ai ngahi ngā ue ko ni o whia mao ki ai e ngahi mea whakapolitikare tau te whito ki he ngahi lao. Pakwange koe whakahua kwa whai e he loe ai New Zealand ko nare santo pou. Koe loto wharearea ku whai ai ngahi ngā ue ka koe koe tua wharearea. Pakwa ni koe kua osilaba whoko ko tui nake mea i pe professor. Ko nai os whakaawa wharearea i he wiko osi. Aia nana osi kamata rewa e ngā ue ko ia ki he tau patseti. Pena hanga rewa e he sea, ko isi uruaki ko na nau talanoa ki ai, ko nau whenga ke wha maala ala pe oku iahi hato tonu ai toko wha ko ni na e whikau ke unseat pe stay, ke nau kei i wharehearea o kau he tipeiti pe mo talanoa he patseti pe ikai, pena e talanoa e sea ke isiu ki he whakatokanga na mai pe koe whare ina, ko maha koe whakatokanga koe whare i whirea tonu, whare ina mai me whamauanga, e iai e uesia e ala hoko i he uesia whakalao, i he nau kei iai i wharearea, ka koe ke ilo ia pe koe hae uesia, pe koe ke ilo i hono lahi mo no si, o uesia whakalao ko ia e ala eke i he kahau, kana e whaka opo ke ne whamatala, ka koe ke hato tonu, ai sea pe hatahe wharearea ke to'o e nau totonu ke nau i wharearea lo tonga e whatai miko ni. Tuku kehe ange pe ai pare mea ko ai pene totonu ki ene kau minister. Professor ko tu ko konga ia, mahu inga ia, na elawa ke whaha wakai ki ai i he taimiko ni na e whakaawai ai wharearea. Pena i whewheanga ho wakai ki ai au pe he universite lo au.
o ku mate mai ho voice toras. Ia, ka taki tonga. Koe, tonga oku kai foke fula vei le le mai koe ni ke anga e whakaukau a professor no fotu hakau he ko mau aku ma rahi o atu ngā he whakaukau me lo au Koe. Ka ko whiarawe te au ke a te au koe poini koe na utu mai ai au ia I ku sio me he tawhaaki koe ni whakaako ai hanga e mea koe ni o kune hanga mau I ai separation of powers. Koe. Pea o ku asi ia. Kei te utoe lawe au ke upoini na ku lawe kei ki mua. O ku asi ia I he whaahinga tala noa koe ni tonga. Koe. Ko hono toi tala noa I pe oku whakalao ke nau minista mo nau area I whare area. Le whatonga. Koe. Pea oku asiai ai whe paki mo I kai ke nau lawa o whaitoo ai whe huru ngaki mo I whe tō kaki whe kolosi aki e mawhai pure o I whamau a ngā whare area mo I kabineti. He oku nau tala noa whakaape, pea nau tala noa pe ke ngofua, pea tala mai he whamau lahi mo he whamau a ngā, seke fo I se tesiko ia oku contradict. Koe. Tala mai he I kai ke aha nau ngofua ke nau toko. Kai ke aha tala mai he whamau lahi, kai kia ngofua whare area ke nau to o kau tama unseeded nau to e ku hanga he whamau o ai e nau stay. Koe. Ai eia e nau stay whatatau ke lao o sipane tala mai o kui kai kia to tonu se amo mea ke nau ke unseeded e kau tama. He ko haina ne hanga ai ke nau stay ko whamau. Koe. Oke whatonga I tonga. Koe. O skoa pane tala mai, e ai consequences, ko hono mo ni e hoko e keisi koe ni koe keisi te tau wārau ai he ahoni mo e kaha u e tonga, ko uinga koe kai ke nau hanga o ai ke oua e hoko e mea koe ni. Koe. He koe uhinga. Hei kai ke tuku a I tau whakalao, mo e whe paki whakalao, mo e whe whakailo aki he keisi koe ni I he kusio a. Koe. He koe uhinga oku I kai ke mao e justice. Kai ke mao e whamahau to tonu he. Pea oku nau lawa e nau tolu he mawhai lahi o paremia, mawhai lahi apite I paremia ko ia mawhai lahi. Au pito. Mawhai lahi apito se whare area, mawhai lahi apito e whamau lahi mo whamau lahi. Koe. Pea koe tala noa koe ni, koe tala noa pe I he fo I toko tolu ko ia. Koe. Tau tala noa pe ho nau mawhai. Pea peheni lewa e ku whakarea. Ko nau compromise, ko nau wheloto aki, ke nau hanga pe o poua ai fo I whai hala koe ni I loto he lao. Koe. Ai a koe ku whakarea ai. Pea ku nau na tole mawhai pure koe tau tānoa pea tau tolpa koe anga I ku whauhinga aku ia. Me ta whaak whaako mo e kusio, e ku nofo pe I he separation of powers. Koe. He te whakaostonga pe he. Koe taimi koe oku whe whakailo aki ai pea whe mo ua aki ai lao I he tala noa o e wheta ofi aki mo e whe wahe aki o separation of powers. Oku uhinga ia tonga ki e ngahi kupu. Ki e ngahi kupu e tolu mo e nau whekau aki mo e lao. Koe uhinga separation of powers
o ku uhinga ia ke ngahi kupu, o ku ikai uhinga ia ke sea pe ko pare mia pe ko e whamaulahi. O ku uhinga ia ki sea mo e whare area, o ku uhinga ia ki e pare mia pe a mo e kabineti, pe a mo e whamaulahi mo e whamauanga. O ku ikai uhinga ia ki ha whakatau taha, na kulawe a kei tonga he wike ku osi. Kautoi ai atu, ko tala noa ke he wheka awhi aki mo e whema wahe ake ma whai pure. Ai ko I loko separation of powers, a Charles Montague, filosofa France. O ku ikai uhinga ia tonga ke tau kawei hato tonu aha taha. Pe toko ua, pe toko taha, pe toko wha. Great. Ae koe ko hanga he eksea e whare area, mo pare mia mo kabineti, mo e whamaulahi mo whamauanga. O ai fo I toko wha, na mau I lau, ke ai ke ne hanga o whakatoka rerei, ai hanga ai uma whai pure o I kautama koe ni. Nau ai nau tole nau fo I poini ke nau whelo tau iai, ko e ne mau ia separation of powers. Pea ko osi mau pe ia, pe te tau aru tau tolu heni, he hoko mai ngahi ke isi, te ke sio hani tonga te tau aru ke whiki au pita mea koe. Pei kai ngata ai ka e whoki mai ngahi whaka ilo ke isi koe ni. Pe te nau te rewa pe te nau hanga o tari whe for decision, mau koe me unau whai ki separation of powers. He ko nau hanga li liu ai mea whaka hui I mea whaka lao ko institutions. Ko ngahi institutions te fito in the separation of powers. E tolu koe. Ka ko nau hanga li liu ia o whaka individualize. O whaka tau taha ki he to tonu a hai nai mo ua he hopo. To tonu a hai nai mo ua he hopo. To tonu a hai nai mo ua he hopo. Ko mea whaka tau taha ia. O kui kai tēru a separation of powers I mo e totonu whakatau taha ha me mipa. O ku tila pe mo e whakamau a mea koe a pana ane kala mai he whamau I he whai hala mo e whai hia o ku hala ia pea osi. Ka ko hono awangi koe ne IST, hono awangi koe ne mea koe na, pea o ku tau, he te tau toi ai whe se tes koe ia. Na nau halaia e whamau ngā ka nau kei minister pe nau kei area pe he whare area. Te tau te hanga riri whe ai for effect, ko ia koe statement of facts, koe proposition of fact ia koe ke toi wei. Koe ke toi lawa ia riri. Ririu e nau tolu politicize e nau tolu ririu, koe mea koe ia he lo sika mo filosofia mo sainisi koe ke toi lawa ia ririu, ai koe ko tala toi iau whakae wawanga whakae loa, koe ke toi ririu ia. Ai pe he koe na nau mo ua koe whai hia, ka nau kei minister pe mo kei whare area pe. Na nau mo ua koe whai hia, ka nau kei minister pe mo whare area pe. Pea whakaata e whamaulahi e ksia mo e whare mia, ke nau kei pe he pe. Good. O mau ia e mea koe te tata anoa kei kupu ulua ki ke kupu hongo furu, o I koni stuto ne. Good. E kune ongo koe ai ke nau tari ke nau tami. Ka koe ne maa lelei koe ai tari ke tami, koe nau o tari ke nau tami, he kua. He kua nau halaia. Pea o kou fia au ke kālanga mua taha he issue koe ne separation of powers I tonga. He mea koe no koko. Good. Ka koe mea e koe ko uhinga ki ai e tonga, koe mea e koe whila mea tu ki ai. Ka whakawokia. Mahui ngā pito e professor e whakaukau pa me tānoa koku ke whai. Pea ko tiu mahino au pito e whamatala pa me ta whaakoia o whai ai o whamama I ta whaakikoe ni o e tau tea pa me separation of powers. Nā iai e whamaranga ki whaosia ki whakaukau koe ni pa ta whoki ki ta konistuto ne. Nā iai e whamaranga e taha o e no pere whare area na ne pehe e ia. Ka koe hana mou whakailo ai whiri ai ka kai toko la hiki whare area na o mai.
ko tahina fo I mera o ho ware au I hono o hake a whainga whakarea pe he whakarea. Ko hana whaka I loa whiri a kakai. O hange ia ki he whanongo ko ne whiri pe kakai toko la hei pe a osi. E mahu inga nge ia he lao ko na whai ake whaka I lo. A ko tui maha na ko ha mauhala pe ai no pere ko ni pe ko ha pe ko uhinga ke he ene whakamatala anai me uhinga ko wakai atu ki ai. Ka koe whiwhi whaka o si e professor. O koe ai ha mawhai e sea whare area pe moe pare mia ke na hanga o suspend ai suspend he sea ai toko whaa ko ni koe ka whaa whare area tatari ke na stay. Suspend ai pe o stay ke o tatari ke hopatangi. Ya suspend he pare mia e kau minister e toko tolu o tatari pe ke na hopatangi ko na malo hipe na te whoki mai ko na sea. Ko ha mawhai suspend pe ku hange pe ko mea o ko mai o ku kai pe ki ha mawhai ha taha ke to ke whai ngai tau tea koe ni. Koe poini o loki tonga na ke taranoa mai ki ai. Ane a koe ai gino pere, Koe. Koe toki mea ngari ware I a tong e tonga isa. Pea kou whatoka ngai ngā I taranoa pe he I e mitia whasosiare mo I mitia. Pe he koe ha mena nau whakailo ai. So koe whainga wheui, Koe. Koe ha mena nau whailo ai whiri a kakai. Koe. Ko ki lawe no nuke. Koe whiri koe a kakai o koe ai hono lao. Koe. Pea koe lao kou whai a ke whiri a kakai na e mau I. Koe whehui ke hei a tonga ka pau nei toi mau I pea e pi gemi mo. Sas po hiva mo mea. Whehui ke hei a koe mea ia kautama koe ke nau whakailo e kautama koe. Koe I siu koe na e hoko, koe whakailo e pi gemi a sengsta. Koe. I he ha. Tukanga pi gemi ai pea ko sione pe ko se misi. Whakailo e se misi a sengsta. E koe pi gemi o asosiatea mo e pato au, o si ika pea whaino. Koe ke whia mau ia ke o mai pe he e tau ita. E koe ke utui au ka pi gemi, o mea laipa koe ke utui au ke pato au. Koe I siu koe ni, na e whakailo e siana na utarata muko si, koe sitiseni tonga ai a whafofonga na ne mau e lao. Koe poini koe lao, o koe poini koe whiri a kakai. Koe mea koe ne talanoa ai koe a sokolatesi koe. Taimi ko ai koe ke mālohi kakai ai ni wha ai he tō lahi koe ai kakai tala mai rewa sokolatesi. Koe taimi ko tau ai kakai, o ai kakai. Alu lewa te mokarati koe pure anga whangaware o whiri whangaware ke take whangaware. Whiri ena ni ngā oe aki. Really. Ka koe whamanatu mai rewa parato mo Aristotoro. Opu I kai koe kakai koe lao. Koe. Pea koe tāri ia koe ki ai. Whapapa ki hei kino pere. Ka koe whakailo na e whai he whunga o e lao o e whiri whare area ai kakai. Kakai comes second ki he lao o e whiri whare area. Koe. Koe. Koe poine e taha tonga na ke taranoa mai ke ei kou whila wea kei. Koe haka poine e taha tonga pui whala. Ke veku ai ha mawhai a sea pe mo Iyo. Tari no au pito tonga. O kutuku he konistu tone mo lao koe mawhaia o e ki paremia ki ha whai hala hane minista ke ne tuku kitua. Koe. Na hanga kilisi o malu ia lavu e paremia kope ki a ko whapapa ke. Kana ane malu ina te kai ke tautea lavu ia o kuhala he foi ke isko ia e whamau a ngā koe whailo pe ia impeach pe ia he whare area pena e hanga e akirisi o whenga ke malu ia lavu. Keisi ke he ia koe fe tau aki ia I e loto whare area he keisi o impeachment. Pe au koe ai peto tone pare mia ke ne malu I pehe ia hataha ni kau minista neongo ka whakairo. Koe keisi koe ni, koe keisi nai whai hia I he whonua I he whamau anga whai hala. Koe.
o to me tiki pe ke tu une paremia I malumalu e lao, malumalu e konisu tone ke tuku kitua. Kana e whiri tau ata aina paremia pa ko whaapapa ka hua kawa meiriku ko ne tisisi nia ko ne ka minista. Kako ene foi whiri ko ia o kune uesia le vai ai whai whatongia e ki paremia ke ne suspend whakataini. He ea I whakalao pe he kai ke hange ko ke isko na a mateni na ke hanga o mai. Ta pueluelo. Ko ke isi ko a tuhe toka a la sike ne ke toi fie foki mai. He kapau nai toi fie foki mai la sike he ose ene hao. E toi fai e si o ke e whare are a pepe he toko tolu koe nā he kai ke rie kina na o tolu he lao. Ka koe tāria koe ki a he kai ke e tok whikaua mai tala noa ki he eiki sea. He kai ke lawa he eiki sea ke make hane tisisi moi whare. He koe kau minista ia koe kau minista eiki sea koe minista eiki paremia. Ta koe kau whihai eiki minista ni ko hanga he kau paremia o tuku kitua. I he mea pe ia koe tuku aki na keiki harai e whare hopo. O ku mamafa ke isi koe ni ki tu ai lao ki the rule of law. O ku mamafa ni ke au e whanua ki ka hau. He whia maurewa ke kau veteki ai mea koe ni o ku hoko ke ua na toi hoko a mea pehe. I ai be e nau totonu e kupu ua tolu ke nau tangi ka nau o tari mei tua. Ke mahino le reika te au e fui whakaiki ki koe ni he koe tangi a eki paremia ki he eki whamaulahi ke whai e fui stay. Aia o ku whoki mai ai mea ki o koe ne tisisi. Ana pa kou whakapapa pe au ki ai. Kou whakapapa ki eki whamaulahi ka kou tala. Koe ke tala noa tau whakafui sino. Kou tala noa tau he tisisi he principolo pe amboeanga e tuku ai lao. Ka tau pe koe hui o au. Koe ke kea tau po hai o ku heka he sea. Kou whakapapa. Ka taua pe ko hai e heka he sea o eik sea he whare area pe ko eik paremia pe ko eik whamaulahi o ko tala noa tau he system o ko tala noa tau he whaunga o ko tala noa tau whakatauta he ko mea ia o ko tau ka vei ko separation of powers o ko tau nofo he institutions whia mau ke mahina po ni ko ia ki tonga o ko tau nofo I he whakatauta pe ko eik paremia peko eksea, peko I whamaula. He te nau come and go. Ka pe sistemi mo lao e tu upe. Pe ako ngā ua e tau ia ke he tu o sistemi mo lao. I tala noa he mea koe nito. Ka te whakafokea. Malo pito, professor ko te mahino a pito ai e whakaukau. He koe mimei koe mea pe ia o ku... Uke lau mai tau. O kuongo atu, professor? Ue, ka taki tau ko au ia. Ia. More atu ia. O mahino pito e whatala noa koe o mai. Pea ku kei te hakutana ki kia ko ngā kona ko si maala le whakaukau. O ku ke hanga o mai. Koe toinga ngahi mea nai whai kia tala noa ia he whare area koe tala noa kamata e nau tālanga he patseti. Ka tui na mahati tato ki tala noa kia I ta proklama hoko. Ka ko pehe ke o ate whai maari e koe ni ke ta whoki ki he ta kodi stuto ne. Ke ta toinga taimi koe ni ke ta ki tala noa atu ai. Ka ta toki hoko atu. Ngahi isi umi whale area I he wiki kahau he ta proklama koe wiki kahau. Malo tonga koe ta kodi stuto ne. O ko nofo whakaukau. Te ta alu ke ta au ki he hongo furu. Koe. Ta mea o ki ai pia. Nai ai fo ke tala noa tonga. Koe e te o atu a eku wakai. Koe. Ki hanga ai mea ke ririu he koni suto ne. I he ta alu koe ni. Koe. Pea ta wakai ke ta iwa. Ka te ta hoko atu. Pea tangata te ta alu whakai kupu e hongo fulu, pea te o atu e whakaukau ki ngā mea o kou pehe ke liliu he koni stutone. Koe fo I kehe, nā ai fo ke ta sio ke ngā kupu
o te whakaiki ki ngai kupu nei whaikai ai kapi piko mono me whakatontonu ka koe ngahe fu lahi au pito ia ke ka ngā ue ka sai pe ke ta hau pe ke ngai kupu koe ange ko ta ospai pe au pa wata e ku whakau ke konistu toni ke ngai kupu ke ririu ke he au whakatupu e ta au ke ko ngā tolu te wate a mea whalu fua ke konistu toni ke ririu me makai kai ka ta hau atu ko tui na ta hau e ni ki he kupu walu Koi. Siwa kupu mahu ingan oku ngofua ke ka kai kotoa pe ke whai e nau tangi oku ngofua ke ka kai kotoa pe ke whai e nau tohi pe ko e nau tohi kore ke he tu I pe ke he whare area pe ke whakaha o area ki he mea oku ha mai ka te nau tolu o to tonu ke nau kore ke tu I ke whai pe ke whare area ko hono whakatu pe ko hono ta ofi ka pau o kunau whakataha merino pe tae hamahafu tau moe tae ma veu. Ai ko hinga heni ke tohi tangi ai kupu koe ni Ai koe ke ai aku kei tuku e foi kupu koe ni o ku asmai na te kai ke whaha ngā ue ki ai tonga Koi. Pea o ku mahu inga au pitoia ai o tawakai ke kupu walu ko kupu mahu inga au pito Koi. Ko whare area pea moe tui ko ngo kupu mahu inga ia o whaha tonu hene he kupu walu o tawata ke tautami ke whainga mea pe tauta whie marie ki ai ke ririu pe whakotu atu ke ta ofi ka koe mea te puu ke tau whai I he whounga merino. Moe whounga o kui kai ke whakataha merino pepe I kai ke a whamahafu mo I kai whakahoko hamo veu. Koi. Aia koe tau wakai ke ni koe kupu walu na mau ia I kai I he tuku ngā ue na ne hanga he tuku ngā ue o whakawae mai ai tutu. Ai tutu ki ke whonuana. Hanga he tuku ngā ue o whakahawa mai ke kamata ai tutu holo I he whonua e he kau tui tatau mo e kau tuku ngā ue. Pena hanga rewa e he kau tutu e tuku ngā ue o whakahawa mai matapa ke whai ai tutu lahi ko ia I he tutu o nuku alofa. Aia, koe ku wakai koe ke ai tonga, ku hau whoke utaranga ia pehe. Koe uhinga tutu, koe uhinga mau I o roto kolo, koe uhinga koe kai ke whai e whare area mo e pare mea mo e tui ke loto o kau whenga koe mi I he platformu o tangi. Neongo koe mai whaunga ke hene tani. Kana nau whai nau tōru ia o whai uloa ki tonga na nau whai I tua me he kupu walu. Neongo koe nau poini koe nau ai ke whanongoa pia mo whai a ke whai ho nau loto. Ka ke whakatoka ngā e kupu walu, koe kupu walu ko ho tangi ke whare area mo ho tangi ke tui, o ku ke awe o whakahoko ho tangi, pea o ku I kai toi hoko ai, hato e umea ke moa whamo veu, pe koa umea o ku ia I ha whakamahafu ai, e whatoa ngai, Koi. O ku I kai kau ai ha whamo veu he hala pure anga. Aia koe fo I mea kana e hoko koe I ua awhe mao no, o ku iai hono konga na e nofo I he kupu walu, pe iai hono konga lahi na e tuu whihangahanga I mo e kupu walu. Ianga e kumahino a aku ke kupu walu. He na e awe umea ia ki he hala pure anga, ke ne hanga o tite me mai me ha pure anga, pa ko e nau poini he kui kai whanonga na hataha ke mea huna o whenau. Mani. Aia oku whepaki a mo e kupu walu. Ko e kupu walu, he kai pete ke au koe ki ha whamo veu, pe he kai pete ke au koe ki ha whamahafu,
he te ke hanga rewa mau e kupu walu. Pe koe taimi koe te ke a wai ki ai, e o mai rewa ai tāri ia he ne a whiongo e whare area ki hoto o ngā ko ia ai koe na tau mātai, na tau monu ia, na i kai ke mokoi ai la ko mawhunua ko hala, tupu nima, ke ne hu whakamarohi mai, kana ne hu mai he kai mina e holo i whai ai ita koe ne a kakai o toku whenga whai o no whakarere i. He na e kapauna e hu mai ai kai miko ia, e ho koe ai to e mate lahi moa mau lahi. Pea e hoko whetau aki. Ka ke e tonga te uwhawhoke atu. Professor Kotiu mahino o pito ai talanoa koni ku ke whai i he kupu walu. Ka ko pe ke ta te hoko atu ke ta hoko atu pe ke kupu hiwa ai kupu kone kupu hiwa. Kupu hiwa ko he pease ko puse ko no whakarea pena no whatoka ngai e fui whaitari ko ia. Ko lao o e tohi o e pease ko puse ko ne aia o i kakai ko toa pe. Pea e ikai ue iai o ta ngata. Pe ka iai hatau pe hanga tuu i e whonua pe toki ngofua ke tu i kene ue i ia. Aia koe kupu i wā ia. Te kake maino re reika te au e winga whakalao o e ni tonga ka pau ko ke siwa. Pea koni te kake wha food note ki ai. Ka pau te ke siwa tu ki ai. O kungaro e au ka kou mea peu whikawaki mara mo e totono e kakai. E ngaro pe ke kāta ni nai ki te wakai atu. Kei kono ko usio aki ki ai. Ia, ko totonu ko totonu o kakai, ko totonu a taha ke tohi ko i ngā ko hano whakahu. E tonga ko he pease ko puse ia. Ke iai e te totonu ke te tohi ki hano peil kita pe ko hano tuku mai kita tari ka te hopo ka pai o mai pe ka polisi o puke kita. Pena e puke ake hatohi pe ikai ka koe totonu ko ia o kui ai e te totonu ki ai. Ai aku hinga pe he ka pau e o maha totohi puke kita pe puke kita ke a toto mago foi leo ta whanga au e aki ko no peil mai kita pe ko te tohi kore ke whama au ke ai e te ata mai o kai whai ai te hopo pe koe hai a ke isi ko ia. Ai au kui ai e tau totonu ko totonu mahu inga ia ko totonu ko totonu whamama la ia e tuku au mai lao e ne hau ke mana tu e aho ni i kusio ke whangaiki ke fuiria o kuhinga ke ai e totonu ko ne kupu hiwa. Te au kutu ia heni ko ngā koe totonu ia tae ngata he kai e pehe ke whakahu ko e pe mea pai kai ngofua ke. Ai ni au kuhu mai rewa ai mea ia ko ia hange ko ke isa lablavu ko ke isa toko wha ko i ni karako te keisi fuke toko wha ana kai ke whakahu nau tolka ko nau mo ua. Ka koe ai e nau totonu ke nau whai hanau tohi o wakai e nau tuunga ko nau iai. Ai a koe ngahi totonu maari e mo mahu inga ia aku ke i omi he lao pe aku kau ai. Pe a moe totonu ke tangi ke whama me he whama au lahi ke whamau tangi o ku mei tō mai ia i e kupu hiwa. Ai a ko nea ia ku o maari pa koutui ko umena e humai e ki pare e mia i e nea ngā siofe ngā i kupu pēni o kawai a kupu koe ni, ko kupu walu, ko kupu watolu e kei malawa pe ke whai hano whai atu hanga he tohi mua ngā he tangi he o mai whaluku fua he lao e malawa pe ke whainga mai ka whai hawa kai ke ai whamau anga. Ai ako mea ia ku mahino mai ka te au
i he kupu koe ne i wātonga kai whafokia. Io, Professor Mooni apito o ku mahino ai whakaukau koe ni ki o mai. Ai o ku kau foki pa me i he kupu hiwai ai to tonu ko i hono tau whakalao koe kau pōpulahan koe na ke talanoa mai ki ai. Ai ku asi koe ni koe ka pau tuke ka pai whaha hanga hi whakamowewe wanga tu upe ko hatau ue to tone tu i ke ni hanga o whakaata ki nao tolu mi hono tau hiko ki nao tolu whakalao i tu ni koe whakamawanga. Ka ke hoko atu rea ke kupongo fulu Professor. Koe kupongo fulu ko pau ke whakamau i ai whakairoa. Aia koe tau wahe whoki ai whakamauanga, vai mahino koe talatalaki, koe tamau kune talatalaki hataha, pia koe tokotaha kune talatalaki koe whakairoa. Aia koe kupu ongo furu, kupu mahu inga au pito ia, ka pau o ku talatalaki ko amu whakairo e hataha, pia kua pau ke whakamau i ai whakairoa. Aia koe hange koe mea koe ne whakairo e ai kau minista mo ki nau tolu koe ni kau whafufonga. Koe to tonu whakaelao ia tonga, na e talatala ki e kau tama he ikai o ku whungari wale au pito e kau o matala noa pe koe hamena na ua whakairo. Fu alu tau tōlia ki e toi kuonga o ku whapaperi ane ange whahinga whehui ko ia. E tau whehui ko ha mena ke alua whakairo e whaihala a mea. O ku tau ataina a sione mo mere ke na whakairo ha whaihala hataha i e lao. Pea koe ni tala mai e kupongo fu. Ko hono mama whai ni tala mai e kupongo fu. Ka pau e whakairo ko e talatala ki. Pea tari e kau polisi o toi tikite mo e whakamauanga. Kua pau ke ha. Ke whakamau i ko he kai ke osko ia pia whakamore more i ko. A e nia o kau whai. Osko hono whakairo pia whakamore more. Aia o ku awe fo i mesi i he funga o e punishment. Aia o kakoe mesi o whai mei whi. Whai e wharearea, whai whamauanga, whai e kabineti. Kua pau ke whamau i ai whakailoa peaha. Pea ka halaia, pea halaia. Peaha. Pea ka tangi ka oku halaia. Oku ikai ko e ne tangi pea mateai e ne halaia. Koe tangi ai halaia. Koe tangi ai halaia. Koe tangi ai tangata i he kolosi, koe tangi kia si isu, koe tangi ai halaia. Ka ku ai tau tole fui whamau whasi isu kalaisi he keis koe mea lao. Koe inga e koe kau minista. Kai ke, koe mea e kou wasi koe heni. E kai tau tea hataha koe uhi ko ha mea kua ne whai kai oua, kua whakamau ia, o hange koe lao, pia i e ao foki o whamau anga ko ia, o ku totonu ke ne whamau i ai mea ko ia. O kai ki footnote i ai tonga kai ke mau kei po kai ai ki footnote, i ka koe mea ia o mai mahino e ni. He kai tau tea i koe ki mua, he tau tea i koe ki mui, i he whamau anga. Ka e tau tea i koe i he whamau anga. Kai. Ka pau ku whakairo koe, ku talatala ki i koe ataha whakairo. Mea mahino a pito ia. Tau toi whehu ia, e tau tōru ia o mea koe ia. Koe tau whehu ia ia lao mo e konistu tōne, koe ke tau tui tau tō ke o mea te fito koe ia. Talatala ki e hataha koe ne whaihala. Whamau i ka oe whamau i ki mua, whamau i e osi a hono whamau i e whamau, koe whamau. Ko ia tō, whawhokera. Mahala pito, Professor ko tūng mahino, ai whatala noa koe ki o mai, koe whatontonu koe ni he footnote, koe nai whatontonu e laa koe ni i he tahiwa fitua, ai nai whai ki
ya whatonutonu ke he tai whitua. Ka koe uiko ta taiwa e professor ko lea ke wha opo mai behe, ka te toki hoko atu I he wiki ka hau. Koe whamapo tonga ko whamaro te langa ka proklama ko whia whoki ki he kupura ki o whamapo po me ai I he kuwakai pe kuiaha mea ke tānaki pe liliu pe mono pe kapi he kupu koe ni me e kuwakai aku. Koe. Aia koe kupura ki koe whoaki o e taua taina. Pe koe kusio kakato ke kupu koe ni e tonga. Koe mea I e haa mai koe whinangalo e o tuake taua taina e tangata. Koe mea I he ne ngaoi o toto pe taha ai kakai kotoa pe. Koia e taua taina o taingata e kakai tonga mo kakai kotoa pe nofoni pe e nofo I he pure angani. Pe e ataki kakai kotoa pe e nau mo ui mo nau sina mo nau taimi ke kumi mo mau koloa pe ke whaiteria ke ngā aue mo I fua ho nau ni ma. Pe ke pure I tā pe e ki nau tolu ai ngā hi mea a nau tolu. Koe kupu ko ia tonga, ane koe ko rau atu, I kai ke aha aku sio aku ki ha mea ke tānaki mo mono mo ririu. Koe kupu e nia koe fo I kamai mata e ni oi ko ni stuto ne kupu urua ki. Pe o ku mauia I he ngā I kupu lai o ko ni stuto ne, oi pure anga temo kalati whakatu I mo pure anga temo kalati whakare papirika. Ka te tangata ai e tonga ko whamapopoia ke ta alu me kupu raki koe ni I he kuwakai, ki he kupu hongo furu, I he tatoi riu atu I he wike ka hau, kai tuku atu. Māroa pika whamaroa ka mūtoro mo mea mai, mo kau mai, mo mea mai ke polo kalamani e ka hau, whamaroa atu tonga, kai tatau atu. Māroa pito professor pe whamaroa lahi atu he lava e ta polo kalamani ahoni, pe ofa atu ke te koe, ka ta toki whilonga ki I he wike ka hau. Māroa pito ofa atu. Ofa. Go whamalo atu e kainga I he lava koe ke mono fo I mai tau proklama te funga whanua alo au ai na mawhahoko atu pe mo professor to e tā sisi o laftani pe me he maananga alo au I ken pela. Whadawanga pēna e ongo le rei atu e tau proklama ka tiki mo tolu te ma te whoki mai pe I taim tatau o wika hau o hoko atu ai e tau talanoa te funga whanua alo au. Koe proklama e whahoko atu e hahoni ai ke proklama to e ke ahoni ke proklama fat fonua fo o ai o ku e toki whapapau I mai piven pikal ai taimi pe mi tonga eki pe te toki notice e to pe he tau pesi ai proklama ai taimi ke whahoko ai e whainga maari pe mi tonga eki ke whahoko ai e proklama fat fonua fo o e he hoa ai fiafi ko ia hota ai fiafi o ahoni ka mo mea tau toki whelonga ki I he proklama ka hoko.